بص ركزوا، هنقل من هنا لهنا بكل سهوله، مجرد ما اعمل كده بص هتلاقيها راحت على ايه طول. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا ده؟ عم بالله عليك انا عايزه موبايل من غير فريق. طب ايه؟ طب بص استنى لا الموضوع عادي، انتوا لو ايه اللي ركزتوا عادي؟ ايه اللي عادي؟ لو ركزتوا هتلاقي الستة اتنقلت من هنا جت هنا بالفاصله اللي جنبها. ان انا لو عملتها تاني من غير الفاصله عملت كده هتلاقيها راحت برضه. ايه ده؟ انا هو التليفون مخروم طيب؟ مش فاهمه. مخروم ازاي؟ مش تليفونك؟ ايوه موبايلي بتجري مع ان لسه بصي، قدامي. مع ان عادي لو مسحنا هنا هيمسح هنا ومسحنا هنا أيوة. هيمسح إيه ده؟ ما فيهوش حاجه غريبه. أيوة طب بقى. بص عايزك اكتبي مثلا هنا اي ارقام، اي ارقام؟ اي ارقام اكتبي. بلاش ستات. لا مش هحكي. ايه ده 5؟ انت تكتبيهم بالترتيب ماشي براحتك. ماشي. عايز تكتبي تاني؟ كفايه عليك ست. كفايه برضه 6. طيب خلاص بصي، انا هحط الاثنين كده، خليهم هنا، دي كده وده هنا اهو. هحط الاثنين كده قصاد بعض